Mami! Ni, sika maghayam rin na, anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dakman amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Na, apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asauro, awanin day jay. Nabayagan asin ni naak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot day jay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigrigan. Kasino nga rod tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Nagadumang agpaiso ti alahas mo, nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot a kwintas mo. Apay, di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin dita tangad mo. Saan? Mayat tupay. Nalagan laeng mo. Kanuray talapayag mo. Napuno mo't taniti aritos. Talagaan ni nayunak titabang to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagadong aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya malang tay sigod nga itsuram. Tay simple ka laeng, tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya? Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. Adoy, 2,000. Ingkay makityenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangput ka matgaya man rin, Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka, Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka, Blooming ka nga, min. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wan, Aliyah. Negosyante dyan, nobyo. Ha? Kasta aya? Akat makiasawa ka nga, Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiita na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat-mutan rin, Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak, tasyak ti bride. Kung na dyan, nobyo, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat-mutan. Makapaapal ka rin, Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wan, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo na. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ro ti kasaryo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaro no abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan rin, Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng Aliyah. Tabayag matbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnukan ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Diyak pa'y kayat. Kat planunta na yung bagdayta. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na impag. No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo.
At dan nobyo na. Iso nga aklunan nakmatan. Ala adamot kit diriknakan ka, Bert. Linlinayak lang nga na imbag diriknak na narigat agdarasudos. Hanggang ala, aklunan kan, Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko kading agkantid ako ulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbangput ka? Ay, iti na minsan nakalman, Auntie Openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, Auntie. Ay, wan. Nang yugak iti daeng. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, Auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mo kat kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, Auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin tupay? Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, Auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat di yung arod kayat to'y daing. Saanon, Auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isupay ti paglakwam. Ay kat alang arod Ipadawat ko laangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin anaggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan kwa na. Tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itamtan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta. Tani, masikugak kun, James, honey. Well, honey, di ka madalagan. Apa man malpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti panagkasarta. Kaano nga, Rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanam ti sigog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayak tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oh, thank you, honey. O sige nga Rudan, tada peramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Aliyah. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat igay balay. Ay kasumra ka umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyom, Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak manin din nobyok. Gimatangak iti adong electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyem tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot dya inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong? Asino nga Ni Bert akalugaran ta. Anya! Ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriendam. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo nukas kan kuana ti pagtinagam. Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert.
Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan Serbina Alea. No siyak, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa ka na, tain-inutin ama ipapa ay dagita nga arapaap ko babaan iti nobyo. Uwen ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili. Tama ka pang panganak iti pizza. Nay, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiyan, Ana Openg? Nay, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamon na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Ket matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek nga rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance la unay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasamak itinagbaetan mi. Nga ta, ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitangtangdan mo't la iti kumkumpur mi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, Alea. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisem mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbaga ni Rina? Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta ka, Leia. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amo man niya, no da negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko ti arabab ka. Tapakita akman dagita katattao. Pasensya ka na. No saan nakabak na nga, Leia. Ngamday ito'y ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabailak, tapno mapapintas ti biyagta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko, agkasarta ko man, Alea. Ha? Ay katadakan ka dayta ah. Tano siyak, kayat kumutin no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin itikalkalpas akasaryo, Alea. Ang naimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarken ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay,
No siya, saan ang mabalinti kasta Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawa. Wen nga rod, naimbagkan ka atabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timan no abulan ngam di ka pa'y mo ila nagkasar. Dakulan ta si kug mo. Mabiitin, Alea. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. At na ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mati mabalin atal kang dagiti dadakkel na. Kasta aya? Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na Rina. Awan matkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maginggay ta. Di pa'y imay Apolos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita Apolos. Di kay madanagan, taagawid kano dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Agpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maysa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyok. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na, nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, Alea. Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabroad takit di adwa. Kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, Alea. Katinton agsikog kan, agsardeng kanton nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng. Umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, tada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dagiti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maging gayta. Awan lat ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo maten. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yun nan. Di na la may remedyo matimay sawen no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kat, kumustadan ngay ijay Manila. Paggigyanan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awidag nga rod ida takailiw kung dya apukok ng bisi kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na dya anak na, aginggang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita dya nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanan. Awan sa mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog kan, Alea. Agawid ka niya Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-an nagkakanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan-anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamay samkit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Linak pa kadanagan, tanapigsa kang agtrabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin anairuam nga awan ar-aramidin na.
Ag take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang nana. Anya masida ti kayat yu aya. Day taman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mangaw awer. Ninanang ko nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy nana. Wana, manayunan to pa'y kay diti kustomaryo balasang ko. Ato yung tigat-gatangan yun nana. Magyaman ak, ato'y matibayad ka. Ay wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na nana? Saan pa'y? Busy da ka no? Duan danak da. Ngam di da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da pa'y ket di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami ket nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Ay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Ha? Ape ang nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko mat gayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagitoy anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso ang nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kami itan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo. Maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at alagan. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon, iti kanan nyo, Rina. Loy sanak kao. Apayakas lanal pa iti abaga ni Larry apimanaw. Awan pa'y sa nga pulo a minutos na dito'y balay. Nagpakadamot na dagos. Pinaay mo ka di manang. Namin, adun nga daras nga pinaay ko, nanang. Ngampo man na siyar matlag ta ito'y balay. Kunak pa yan nga agbirok iti sa balay, taadan kayan ayat ko. Ngamawan sa mati kaayan ayat mo. Kunak lang day dyan, nanang. Tapno agtalnan. Diyak ngamin talaga kurso na dadadya nga lari. Ngam napuskol matlatatero pa na nga kundi pa siyar. Ay na, saan kumamata kasta, anak ko? Tanay nagsingpot abaro ni Larry. Nagado ti talon kandingon na. Ay, anwak nga data nga talon. Kan may sa,
Ay, awan kanya na jay berbero kak iti may sa nga lalaki. Anya ngamin aya ti berbero kam iti may sa alalaki. May katlon ni Lari kadagiti agdatdaton ken kaapinaay mo. Basta awan riknak para kanya na. Iso nga may mayat no ibawing nan iti sa bali data nga ayat na kanyak. Insan, Ni, si kamot gayam insan Loisa, nakapasyar ka man. Itaman pa'y nga imalatiw ka dito'y balay kat sumipngutan. ay, pastra kanak man pala ang insan. Mala, sumra ka Ni, apay kasla aday lumlum mga insan. Ay, saan lang akasla? Talagang adda insan. Asino? Ni Lari. Apay nga'y, kano nagsingput tupay ni Larry, kan nagagat. Anya ngamin ayate, di mo pangayatan kan kwa na. Ay, no syakla ang tarmon na. Sigurado asong bata kadagos. Nagwapong tupay. Para kanya ma, ngam siya kathan nga kasjeti gwapo. Naglitam topay. Gagangay na laang mat nababad mat nga rod iti init. Tinapatag, nagagat. Sigurado asaan to nga agbisin ti agbalin a pamilya na. Nagasat ket di no asinon tuman bilang ti maasawa na insan. Di pa'y lakat nga rod sa kati araman na. Ay, no arman nakday jay, aklo adagos insan. Si kamot ti masabat ko lari. Nagkapukan sa mo di tabalay da insan ko Loisa. At dapay imot mo anatang. Di nak masinangot kasinsin mo. Di na pa inawat to isagot ko kumakinkwana anatang. Ay, nagsayang man. Sapay nagngina ti magatang anatang ita. No kayat mo, alaa mo. Sayang mo, no awan ti mangala. Ay, kayat ko ano itad mo lari. Taadda si daan mi kininanang ko nurabi eh. Imbag pa'y kan kanikaw, tanagsingput ka. Ngam ni kasinsin mo. Nagpintas nagpaisaw. Ngam suplada mo. Kat, siyak ngay lari. Sa anak ka di pintas. Ha? Haman, napintas ka mat, Nicole. Ay na lari, adupay ti babae dita. Saan mo ko mga itulok amay may salaang a babae ti pagtaytayakan ti lubong mo. Adupay ti may karikan ka. Basta iwaras mo ti panagkitam iti aglawlaw mo. Nicole, Ala, panawan kan lari. Tadapay papanak. Agyamanak dito'y natangaintad mo Insan, nagwapo man dyan lalaki nga nakita kay sangot istor ni Nana Marta. Ha? Asino ngay day ang lalaki insan? Diyak amo ngam panagkunak. Tadtala nga na isarong na dyan ito'y lugar tayo. Tadtala nga min nga nakita. Kat, Ay na insan, nasarakak sa matanti lalaki nga para kanyak. kano di mon sapay ammo ultimo nagan na. Kat makiamam mo akto Am mo met ngamin nga umuna asak bay nga agpaaram ka insan. Wen ka di insan. Ngam panagkunak at adamat panaggusto na kanyak dayjay. Sa bali nga minti panagkit-kita na kanyak. Tanagpinarang kami. Ay na insan, lapdam tarik nam. Nagwapo ngamin. Talaga nga rod nga awan namnaman ni Larry kan ka insan. Nabaybayagan nga awan naman na kanyak dayjay. Isumat nga minti na kulit nga agsarsarungkar. Anya, ala kat agtanang ka nga rod insan. Di kag dardarasudos. Nang runa no di mo pa'y unay am mo ti lalaki akayat mo apagpaaraman. Adda manan ijay sangot ti istor jay nakita ko nga lalaki di namin sa nga kalman. Sapay la kumata maamwa kon tinagan na. Ay, asidagak man. Mapanak man agin gagatang. Tapno adagun daway ko nga makaasidag kanya na. Adda ako nito'y sangot ti istor. Hanak samat nga nadlaw. Ay, agin uuyakak. Hay, ading. Hello. Adagayam na pinta sa balasang diti probinsya. Sanak sa nagbidto. Iti yu umay ko diti lugar da ikit ko. Ha? Oh. Ni, ubiyang matiro pa na. Ngamlakay matibusis na. Le, na isa rimadeng kamatang, ading.
Kwa, mas dawak ngamin. Han ka pa'y mat nga lakay. Ngam apay nga lakay ti busis mo? Kasta talaga. No adda matured arupa. Adda matured a boses. Ay, aya. Adda gayam kasta. Ado ading. Pulimi nga men ti matured ti boses na. Taoray dagiti kakabsat ko. Kastoy matlang ti boses da. Napaspas-pas nga agmature ti boses may ngam ti rupa me. Ay, kasta aya. Iso adikan mas daaw. Ingam ubingak pa'y. Nasurukla at 30 ti taon ko. Kasta gayam. Si Kangay. Manut taon mo. Ay, 25 ko. Oh, kasmatkin ka ah. Medyo mature ti boses mo. Ngam ti taon kin rupam ading. Aya. Han ko nga madlaw data. Saan man, talaga abak-bakit ti boses mo ngam ti taon mo. Iswa agpada talag. Ha? Ngam, saan man aday tabos boses ti pagsaritaan ta ading. Anyat nagan mo. Loisa Manong, si Kangay. Siyakmot ni Renzo. Amom, Loisa. Nagpintas ka man. Uy, bulbula anak, samat Manong. Saan mo't ading pudno ti bagbaga. Taga-syudadak gayam. Ket italaeng anad da anak iti kundaway. Anak kapasyar dito'y probinsya. Ket nagasatak. Taad da na amok abalasang akaskin ka ading ko. Nabalasang ka pa'y ading When 102% nga balasang ak Manong. Ay, pag-iyanam ngay. Ada abangak akwarto'y jay cruising. Agbakasyonak pa'y lang. Takayat ko ti agrelax dito'y probinsya. Kasta gayam. No ikan nakitigon daway. Kaya't ka kumaapasyaran ija balay yun numabalain. Ay, Renzo. Welcome kay Jibalay me anytime. Wow! Dagitaman. Agyaman nak, Loisa. Loisa, adag tuk-tuk-tuk. Adda ka dinam na asa nga ilimita anak ka. Ay, ni Renzo siguro datan. Ay, sige talo kataktiri daw nanang. Asino Arenzo? Jeka barbaro nga sutur ko. Naimbag nga oras mo, ading Loisa. Ay, si kamanan. Anya kamatan lari. Namin anon nga imbagak nga hankan nga muma ito'y balay. Awan matlang ti manam-namam kanyak. Dagulit kamat nga. Pastor kan nak kumapay ading ko. Kan awatom ko mato'y sagot ko ken ka. Kapros anatang. Naggapoy jabang kagmi. Manjak. Yawid mo no kayat mo. Ibaga man niya ti kayat mo ibaga tapumanaw kan. Talaga ka ding awan namlamak ken ka, Loisa. Awan nga rod nga talaga. Di matimbaga kay di nga hangka nga umumay ito balayan. Ay, kitala nga raw. No isuti ko na maading ko. Awan maaramidak. Kasapay la ko mga rod Tanaragsak ka no asino man bilang tinagasat amapilim. Uwan, tanakita kon. Iso nga si Kalare, mangbiro kamatan iti sa baling armam. Mukasta, mauding arudan da ito yung isa sa rungkar ko ken ka. Ading ko Aloysa. Katwan anyang harod ngay. Loisa, asino daytay lalaki ang nasabat ko ang nagkapo dito'y balay? Ay, iso day dyan ni Renzo, nanang. Isumot la barumanen arupa ati makitak. Jak pa'y kit di makita na imbag ti rupa na tabarbasan mo nga main. Bagbagay nanto pa'y, kasla nga asit na day jay barbasnan. Ngam nagalas akitaan anak ko. Jak unay mamatmatan tilangan na. Tadanda ni puro barbas ti makita iti rupa na. No siyak, amok nga gwapo day jay. Makitak mango jero pa na. Agdat-daton ka di ken kaday jay.
Awan, nanang. Iti kasta ajar mo. Madlaw nga damot pa naggustom iti day di alalaki. Uray damo na pa'y ti imay dito'y balay. Awan mat siguro tidakas na. Balasa nga akmat, kan baro mat iso na. Ay na anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Amom pa'y nga umuna, no anya ti kinatao na day di alalaki. Nang runa kat itatayo la makita dito'y lugar tayo day di arenso. Masiguradom nga raw, abaro. Kat, isumati ko, nana. Ay naloy sa anak ko aya. Saan lang kumaaday tarignam ti surutom. Dumngag ka kumamot kanyak Iti kasta awan to ti pagbabawyam. Taga ano aya day jay? Basta ko na namat nga taga syudad. Imay kanula ang nagbakasyon, tanauma iyay syudad. Kaya't na ti agrelax ito'y probinsya, nanang. Ay, kahit kita umgarod agandad ka. Amuam pa'y anaimbag ti ugali kan kinatao na. Nupudno mo labaraw, anak ko. O anya, insan. Di matpudno di ako nagwapo ni Renzo, di ba? Tay inyam amom idikalman, insan. Wan, ngam nagpuskol mo ti barbas na. Uray kumamot no bukisan na basit, tano nalawag ang makita ti rupa na. Bagbagay nanto, pay. Uray di na puskol nga iming na. Kayo kayat ko makit-kitaan. Kasta gayam ti kayat mo, insan. Napuskol nga iming. Kayat ko nga, Rod. Basta nataar, tauray na puskol ti iming kan barbas na nohan nga gwapo, ha? Kasla ka pre, ti itsura na, no kasjay. Uraw-awan. Katala no iso ti pakaragsakam. Anya nga rod ngay. Aywan, loy sa insan. Adda ko maipudnukon ka. Anya data, insan? Agdat-daton nga min nilari kanya. Kadi mayat! Nga, may na, apay pala nga ibagam kanyak ngay. No lakit dita kayat mo, song batamon. Tasong batak matan ni Renzo. No kayat yun, di ag double wedding tayo. Sinong batam ka din ni Renzo, insan? Saan pa'y nga, Rod? Ngam, hangko nga pabayaganan. No agdaton manan. Uwan nga dagos ti isong bat ko. Amom pa'y mat-anaimbag ti kinatao na insan. Katama amok matan. Pati ugali na amokon. Very good nga perme. Hanakon nga kon di pa kipot. Tanong ay mataktakan kat agbirok iti sabale. Huh? Nupudnong ay ayaten na ka. Apay ko mga agbirok iti sabali. Rumbang laang nga urayan na ka. Anusan na ti aguray. Basta. Kaya't ko nasong bata ni Renzo. Kamaudyanan na. Inaklon nakmutlangan, Loisa. Napalalo tiragsak ko. Ni Renzo, inarakop nakmatanan. Katagayan ayat tamutan saan? Uwan nga, baka makita na taninanang ko. Adalang itakusin na dyan nga agsipsipot. Bayamanon niya ti bagana. Tinapatagdatan. Renzo. Kaano nga'y arumwarta? Kanayon lang na di ti balayo ti pagkitkitaan ta. Di ka pa'y masulo ka. Kanayon lang agsipsipo ni nanang mo. Unay datan. Sige, bayam. Tano dati wayak. I-chat ka. Tag kay tata itiruar. Wala. Sige, namnamahag day ta. Loisa, mahal. Insan! Naragsak ka ita, insan. Siguro, inaklon mo ni Renzo. Wen podno data nga imbagam. Da kamin. Ay na, talaga adi mon pinabayag ti panagdaton na, insan. Kaya't kumat nga rod. Apay lang nga pabayagak ngay. Kat, good luck nga rod, Sapay la kumatag na nayon ti kinaragsak yo kini Renzo, insan. Katsi ka ngay. Inaklon mo nila re. Saan pa'y insan? Ni, kunak man no agdat-daton kanyam. Wen, ngam kunakan ko na at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na na. Ta mga nupanakip butas naklaang. Ta siyempre, napaikot nga rod kan kaidi, insan. Nungay si kapay laang tilab na. Haan mat siguron.
Naupayan day dya kanyak, takan ka na yun ko idi nga pabpabainan. Iso nga si Kanti love na day jay. Nay, nakapulis ka mo, Loy, sa anak ko. Di mo ko naan, arumbar ka manan. Agkita kami man ka ni Renzo, nanang. Apa yun? Manipod inaklon mo day chay Arenzo. Jak matan makita ti an niniwan na dito'y balay. Di mat umay dito yan, anak ko. Kas ano, mabain kada kayo. Datamat ngamin agsipsip o aramidin nyo. Jak ngamin kayat tigalad day chay Arenzo. Nagatap dagiti mata na. Di na maipurang dagiti mata na kanya. Ni, apay aya nga kayat yung nga makipinarang kanya na. Type yung mataya. Ay sus nagloko kan. Anya atay nga ipagbagamot. Di mo aya maawatan ti kayat ko asawan. Kasla ilumlumeng na ti rupa na. Mabain lang mat, ha? Awan to pa'y babain na. Amo na nga daak laeng iti asidagyo. Kundi arakop kit din kan ka. Sa dinong ti panganan ta, Renzo. Makaamo ka nga agpilay, mahal. Ngam, pasensya mo na. Sanay, nalipatak mo tayo wallet ko. Ha? Bayadan pa'y lang, mahal. Ta isin kuntukin katibayad ko. Sige nga ron. Ngam, apay nga kastatit suram nga rimwar iti dagos mo ngay. Hanmat nga nadarang ti init. Ngam nakamask ka, naka-shades ka, kan nakabunite ka pa'y. No saan ka siguro nga imo na nga imasidag kanyak tadtay, han ka nga nalasin. Day tala ang matmurdong ti barbas kan iming mon ti makit kita. Iparwar mo atap no makita. Ay, saan mon adagita tikit kita, Luisa? Agsapul takit din iti pangananta. Renzo, nailawan tamatan. Kunam nga manganta. Ngam hamumat imbang nga dagayang balak mo nga ag-check-in ta. Di ka kadiagdanag. Taksak ti makaamuking ka. Ngam ni si kapay lang ti makaamu iti bayad ti check-in ta. Bayadan kanto. Anya? Wen ko na amon. Amom ngawan na itugot ko nga kwarta. Sa kundi awis ka nga ag-check-in, siyak matgayam ta agbayad. Bayadak tumaglahan ko nakmag. Nagkulit ka na ya. Renzo, ungtan naklakit din ni nanang ko nung maamuan na datoy. Alyapay ko pati maramidan na ngay kanalpasan. No kaya't na nga ikasar ka, di ikasar ka. Agpapay sa Renzo? Wen, itaan yaman nga oras akayat na. Insan, inaklon ko ni Larry. Da kami. Talaga, insan? Ay, kat mayat Kat no kas ano, mabalin tayo nga igidan ti kasar tayo. Kwa insan, katungtungag pa'y laang ni Larry no anya ti makunana. Nasken amang ngagakmat ti side na, sakbayak nga agdesisyon. Jak kayat abukudan ti agdesisyon iti dayta. Talaga mata, insan. Wen insan, kasdi talaga. Nasken nga irespeto ti desisyon ti tunggal maysa. Ewan, kumusta kayon kin ni Renzo? Ay, ayos lang mata, insan. Oh, kasla saan kamot anaragsak insan? Adala ang amin ugali na nga hangko nga kursunada no daduma. Kat, agbabawi kan? Hanmat kay de. Masikugak matsan. Anya, kat, masapol nga rod amaya pura ati pa nagkasaryosak bay amalasin ti sikug mo. Wan nga rod, insan, ibagak to datakan ni Renzo. Ala, ang mga noong tanak ni auntie numaamuan na dayta. Masikog magkaya mo ti anak ko, Barok. Anyat ko inyo ngay. Agkasar kayon Wala na. Ngamay sa laababoy ti maikarik Kaumpay ngamin urnong ko. Anya, Jak maikari ti bongga kasar nana. ala sana balen. Tinapatag agkasar kayon. Kasanot kadakkel ti baboy 4 months na pa'y lang, nana. Utang ngamin day jay. Mabay nak mga umutang idado.
Na mga nudya mabayadan. Ha? Bayadak tumot lang. No ada maurnong aparwad me no kasarme. Anya? No kasta, agkasar kayon iti mabiit iti nobyom, insan? When insan ngam may sala ang 4 months old nga baboy ti sagana mi. San nga malen tinapatag malpas ti kasaryo. Ayun, agkasar kami meten kinilari. Aya, kaano ngay? Sumaruno kami kada kayo, insan. Kuyugan nakmat nga mang asikaso iti masungad nga kasarta arin so. Ado pati masapul nga maisagana, kan magatang. Si kapay laeng. Tani, masaduta karumwar. Kastam lata nga kanayunan, hangka nga rumrumwaran, nakapupok ka lang iti balayan. Ala, di kan sumana o. Mapan ka no mapan ka. Taglaba aklaeng. Umadanin ti kasaryo ken ni Renzo, anak ko. Wen nga ruda, ay na, mapadasak matlangan ti maikasar. Kat ti mayat ita, lab na lab ko ti mangikasar kanyak. Batandak! Batandak! Ni, Ah, Sumarting ka! anya dajay? Batandak! Ada pulis si Jarwar nanang. ala, pinusasandamot ken ni Renzo, anak ko. Uma kayo, intayo man kitaan nanang. Sir, apay nga pinusasan yung matan nga ti boyfriend ko? Miss, pasensya kan. Ngam nabayagan na sapsapulan mi ti paglimlamangan to'y nobyom. Liza, tulungan na ako. May isa nga min to'y nobyom. Katagiti wanted nga agduduma ti kaso na. Anya, ay Renzo, anya ti kahit nga sawan dato ngay. Liza, awan basol ko, Liza. Inosente ako. Sir, sigurado kayo kadi nga iso na ti sapsapulan nyo? Baka sa balingay, baka karuprupa na lang ay. Miss, nagpatubo lang iti barbas na. Iso ang narigat ang malasin. Ngam iso talaga. Aniya! Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamuten nga may nasimbang put idi rabe. Diyak pa'y katamo no kasano ang nakaawid ak nanang. Numa minsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Pero may ti sakit yung ulo pare Gardo. Nasobraan iti inom iti rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pare. Mapantama na nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pelahang over mo. Ita inom man ang tibagbagam. Gagangay na ah. Iso nga rin tinakairwaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi eh. Napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y pare. Sayang man rin ti arak no salta ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Kita ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit mo ti kita da kada ta. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan. Ay, natumban! Ay, aray, tatigayam ko! Tambaw, anak. Apay, anya tinapasamakin ka. Ay, sus, nablakayan kamutan. Ay, garda, apay. Anyat napasamak dito'y gayam mo. Kuha na.
Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinursun na daan dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pagiinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Anang, apa na iti matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang danugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay ni Rabi. Ang kasano nakaawidak ngayon, anang? Apay, di mo malagay, tinapasamak ini Rabi ay anak kao. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang. Intulod na ka ni Garday di Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartak di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartik na. Kastaya, tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, yan kayon day taalang nga manakaw. Ay. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyagbalin na kaasay, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naut-ut nga ro pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano dahi ngay? Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saron pare, agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, nanak ko ay sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin kiti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay da. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tatang. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anakaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata adda ni Manong Mau. Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. Namaminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta imperson.
Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, katmo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapat ta inton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin, pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala, pare. Ay, damagik man, pare, ambong. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit la ti ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta, pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti korta. Iso, ti papanan ti sweldom. Ah, uwanan niya, pare. Ada punto miti day ta, pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda a beach lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog day, ti day jay agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuyog nagayadwan niya. Kunampay, tada arak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala nga agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, ijay may siya. Ay na, uray tumbaw. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagambay. Intong pimudnaw sige. Awan mo nakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumahit. Anya ka di dayta nga pare? Anak amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo, pare ka daw. Saan nasyak ti damagam pare? Tano siya? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ay katuwa na. Tay talagayam pare. Ang kunakman
Ngano di mo kayat ti mga asawa? Jack man naman pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya! Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Oh. Mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan, Ji. Itati pa nag mo. Ta saan ka na bartek, panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sa anak ang maikari ka ni Anjay na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta siya kat mamartekak. Di nakmutla kayat da ah. Ay, kat ipalapal mulat ta ni ayat, Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta, dumagasta iti balayo. Ija iti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom. Manong ambo, manang garda. Ay, kat kasta talaga, ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Anjay, sana pa nang dadahal kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Anji, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawin akong larigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na, pare, ambo. Awan mo tanti pagluganam nga gawid. Sana problema na ita paneta, adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado iti ruwar, iti kasting oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sanak pa mo na bartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kaya't mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Sana kababayin. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kursunadam ti kabsat ko, pare. Oo, mabayinak. Sana ka may karit kabsat mo. Nasingpot tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sarin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsokak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madinsa mo tiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasya ajarda. Ala, mananggarda. Anyat mapaspasamakan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko anay kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tiriknak. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni di ospital, manang.
nga napasamak ti kastoy. Apay masikog ka. Uwan nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyo, manang? Nobyong ibagbagang mo, Tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ang matasikog mo? Agawid tan, Tanji. Basol mo da ito'y amba! Anay ko, hindi ka matagkasta, pa, Ricardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko'y ti dayjay agundawayam bo! Awan ko matipabasulin ta. Ta nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Pagyalangan ti sa wandag iti tao! Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa, Ricardo. Este, Garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, Garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto ti imbagakin ka, di ba ka? Na! Nakasla pakaragsa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ala, bayat ket di tapno agpakababain. Ket agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya. Awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na! Nag-aramid ka, nambaw! Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kagura nak nga rod nanang. Nagayatan mi mo't adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kay Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak ta. Ay na, di pagdanagak, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan? Kanil ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tang. Unmot ngamin, Garda. Para iti anak ta ti aramidon ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Oray di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yu. Alan, balasang ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walugaro da. Winan! Basta ikarim nga balbaliw ka, nambaw ha? Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Bun nga rod. Tingingas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Bun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmoy, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwi nambo. Kat agyamanak. Tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jakmot la maikariken ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide.
si Kati pa kaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Ni, Ante Berta, ni nanarita mo't jay limabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin, kat sigud mo't ang nakaisam a lumabas day jay no kwa. Saan ay a best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanang. Linaksid kon agayim day chay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpinansin iti day tarita. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka ngamin anagyan ijay syudad ka anakan. Aya, ay, isumot lagayam, ah? Ay na, noan yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay din. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita Amangan numatay adagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung maibagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko. Apay akasta tila nga masimmang pan. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa'y lang ti darak kang ka. Anya manon ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa'y lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanyak. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Ket naggapu akmat iji bangkag. Idi kwan. Napanak nagsakati iti kanen ng iti kalding ta. Idi kwan. Nagsakdo ak iti pagdigos maw. Awan ba't malagip ko basol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa'y lang idi. Idi pa nawan nga inarar mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Dikadan tinapalabas manipod ide. Kanya kumano dikadan. Iso siguro asana nakiasasawa ni Berta. Iso ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay laeng matiagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho kay bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na gijay. Siya kung timapan. Basta talinad ka pala ang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di kan rumrumwar. Aga patan no tubngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarni ti baboy, Mila. Nay, si Kamoy gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagudwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung umay gumatang nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Ket adamot klase tay apo ko. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho iji bangkag. Si kakumaata si katilalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di taa. Gudaw! Ay sos, anday tamod to ni baka mo. Ala mo ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamatan gudaw. Iso mo lagayam ngawan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tinay Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na ang mga nawang pa'y planom nga gawid. Gimatang aklaeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta.
Insublat mo ma, di sa balimanan nga ex mo. Manan, Ha? ayunay kamutain. Awan lat di mo malaglagip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag ton tagpaling kay Jailay, tapno di kan romromwar. Anya laengen nga iti aramidak bakit. Kag panunot ka mo ti mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talag patpatcharming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wine, mangpalengke akiti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapataws. Ha? Tangay di nakparwarain, adda na panunot ko apagkwartaan nga ore adda aklang diti balay. Napanunod ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan oray adda aklang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapataws. Ta natawid ko iti day ditatang dayta. Nalanga raw. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumutan iti karatula dita sango ti balay. Tapnam mo dagiti tattao nga agdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal amalaglag kab ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo. Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumulagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatam mon kaanakan, maawawatam kumalatan, no kas jay adi pumampansin. Insecure nga min day jay ababay. Angam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, auntie. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlata. Iso nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Iso anagtinag kan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat ka anakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka pa sapatos yo. Ipadait tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalaka lang ti singir na. Nagngina nga min ti padait ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod ka anakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalem a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag, dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra, ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito'y balay Agpatingga ka lang dita paraangan, Gudaw. Nay, adaman na dait mo sapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagana kun na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay danto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay? Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kata sa unday toy. Iso da lang, ti customer mau. Saan ba't Nairan na laeng anabati na kita. Napick upon na kita'y daduma. Ay, isardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Apa yan? Kakaisuna nagpigsa to'y pagsapulak. Kaslan di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Dahil tala kayat mount ti masursurot.
Agruam kamit tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan gudaw? Apaan na kon? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matamin na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasaya at tiyakon amaw ti pagluglugarak. Di husto ti atap kaw. Apam marang lang na tapanagdadait mo. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mo. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mo. Ay narita, adon atawon tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka, kaslay di kalman lang ang napasamak dagit ang ibagbagam. Di ore man 50 atawon tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mo. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay naagyaman nakgudo. Kunaklakit din no jakon mausar daytoy. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Daumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak dayta. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo'tan ni Rita. Di pa'y nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rudan tikas di nga ugali na. Malang nga rod godo, panawan kan tama nga numasang petanak dito di asawam. Jak lakit di kayat ti gubat. Agyaman akmanan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na. Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasamakan kada kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid di tamam. May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yun nanang. Naimon kayo latta. Sa bali itan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti da ito akin alakay ikaw. Maaramin ko pa'y ayamot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagap-apaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanem yun kan lilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat kanyak daytoy kaanakan. Ngamjak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun may saubing pay daytoy. Amangan ko nak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? No agpaiso akayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tap nadakadwayo. Nakasarita kun ti kasinsin mo. Imanugot nga ijayak pa'y lang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay ka nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumar ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga min pag-imunan ni nanang atatang. Awan mo't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinaman nangimon ay tainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No di na ko masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa'y lang di kunak. Nga dapay larik nam iti day Berta ago daw. Umaak nga minay na makangkangag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumot adi ka inayat iday. Napilitan nakla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada day ti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kag may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw! Agsubli ka!
tunay, kamatam dya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat ladayjay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan idi di cellphone na. Mga nusaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat-gatangan, oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabas ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Ang mga no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila ibagbagayo. Uno saan? Ang mga no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kaila mabain. Apay kumaamapan ijay ngay. Tila atapan nyo mo't nanang. No di na kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trema. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay, kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka, awang matrelasyon da nana. Ada, amok nga awan formal break up day. Amok ka delim-limad na kanyak. Traidor na diyang antem. Sarampiti nga bakbakatan. Ala, saan na pud no dayta, nana? Ha? Ni, adandaan ti, nana? Ha? Nasaya at mat. Agrin nisot kami, man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo. Ha? Foreigner? Ada boyfriend na foreigner? Wala na. Kas makita yung mat. Ada itadan. Sumungadan. Ay, sige. Mapanak mo tayo. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sawak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman nagtanagawid kan! Umay ko ala ay, tinaduma akawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga gimon. Promise. Nauma akaw ni tiki naman nangimon mo abak-bakatan. Kaya't kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagi mo naktupay ure sinaan nakton. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway nga agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Isumat siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ma, ti puriner apaki asawaan. Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat. Di ka la maangawin lakay. Kun kunakla ang mat. Bakbakitan ka lang haruday. Ngam kastapay la ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalaangay. Mabainak la amapan. Kalpasan ti kasjeng inararamid mo. Naposkol pala ti ropa, mapanijay. Ay,
Napalabasan day ta. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Idi pala ko mga inaramid mo ti kasta. O di sa anak ko pagura. Ay na, naggasat kan, Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pay. Saan la siyak ti inaram da abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ti nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabiig. Kat numalpas ti kasarda. Ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siyak. Alaan nakton ti asawa kay jay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti pa nagimimon ko iti kalabas. Mababainak kada kayaw. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siyak, naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot, Rita. Katado pa ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Katina kagasat ko. Nakasapulak mo't iti poriner anak ya sawa. Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da Berta ken Mela. Baknang dapayan. Nasingpet nga may nagidya at tao. Isa napintas mo tinagbalinan ti biagda. No napintas nga min ti ugalem, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita nagidya pinagim-imunam. Isudan ti napintas ti biag na ita. Ay, awan nga rod makapaapal da. Angam sana balik. Ta naragsakak latama ta si Katina kagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Ni Godo mo, tila ibagbaga naman ay. Katak pa'y sumat. Agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman nak Godo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita.